Hello everyone. Sob manu idi muilagan channel de sa khan dugle moi papna guri hidi kura khan manu khan ni bishi sai gona moi na papna gura ase. Aru aji itu laga video bi hidi kura khan karne bishi important message ekta moi itu bana ase. Acha to aji laga video de ki panawol ki ko bole do nimuk laga pani kotha kole ase. Acha to makalan naklen de gule do slash and burn koi jungle division bi koi step farming bi koi terrace farming bi koi na mokon ina mati do this year yade khidi kurbo next year alag jaka de jai jabo next year alag jaka de jai na kuri do idura makan laga sob se tangor duk duk ki asu gule do jungle na jungle ase jungle grass khan bishi pai do to than lage dem jungle khan sapa gor lage etu bishi tangor kotha ase aro etu akidi moi koanis na nimuk pani na etu mon jungle morao nimide mari thagi do holibi kundu baba koi hoi husa ase etu nimuk pani na marwa lage koi ase holibi muk prado namaribi phal nai ko to bishi sosta ase holibi man reality ekta nijor bi khiti kurina saisi bole ekbar diba manula khiti ke janoi na nijor bi khiti kurina saisi bole do etu sapa guru bole do tuk pa do bishi tangor kotha ase etu do manu bishi tuk kotha ase mohan laga society te saine jaisi bole nakala society de jaisi bole do ekta manu do church de bi use kore ase ekta manu same manu bi youth de bi kaam kore ase student de bi kaam kore ase NGOs de bi kaam kore ase ajibi itu especially busti de thagia manu etu bishi tukpa aso aru amnila khiti labi amni sabo lagi itura tahan etu nimuk pani do bole do etu jungle sapa go nimide mari thagi etu than bajai dibo nimide etu laga opore kotha bole ase acha ajikali jungle to basically mala khidi de kile olaise gule do poila to gas khan thagisi do gas khan bishi thagisi do gas dangor katibo to gas to gule bishi thagise to gas to jolai disu gule mathi bi pura jolai dibo jolai di kina etu mathi ge thakela etu jungle laga kuti khan aru roots khan na etu khan to sob jolai di do etura pani kirili bi etu jungle to olaule na thakini ga olop to sapa thagise kolibi ajikli do mala khidi ge saise gule man khidi do kadisi gule olop thaka gas khan bi khuri firewood kani loidi pekai dibo loidi to khidi di jolaule nai etura jungle to bishi ola asdo etura nimuk pani aru bishi use kora ase aru etu nimuk pani use kora bara kichu khan na earthworms khan insects khan mathi ge thake laga microorganisms khan makan than ge phal hole thaka bi sob morai dia ase aru mahal laga than laga kuti hi man kumdi pa ase than laga kuti eklan hoi cucumber hobi piticot ki na khalowa sabji khan bi sob pia guri dia aslo like matlab pia guri ase matlab makan to gole do kuti to bishi kumdi ba ase 100 pahole jaga de 30 hi ba ase 50 thak bi noi 20 hi ba ase nika pa aslo itula opore one power discuss kribo acha idea kon isna ekta moi ekta tengi na mohan khidi ge ekta sprayer mari du na itula tengi hisab te koi dio 15 liter asu do 15 liter de pani loi gina moi kundu ba farmers kan ge khidi kura kan ge huta hudi aru moi bi sai sabde takan 15 liter de pani loi gina itu nimuk packet to bole ekta loi aru pabu murana le kundu ba khusal bi type thaki do na farmer kan ge khidi kura kan bi aru takan murana ne gi kuna aru ekta half na nole kundu ba di da bi mari di do nimuk packet ko asdi 1 kg inega mari ase itu to pisi ase inega na marbo lage itu nimuk pani na maribo lage golmi pisi mari ase dura ek holibi ekta hisab ti marbo lage moi aji itu ko to itu ekta hisab ki man hol kule do 5% ho lage 5% kinega panawo idea aro itu discuss kro itu 5% kile expert kro khan research kro khan bra itu kile recommend kro itu kile koisu kule do 5% laga opore mari shu kule do amni than bra do nimuk pani ekla khaina noido noine alag ekta mol to bishi asto to gas khan pa lage na to mol ekta duida he lagina tangor ho noido alag bi lagi do to nimuk pani bishi hoishi kule do alag mol khan tani bole na bari gina iniga muri jai ko ase noile etu tani bole alag mol khan roots te tani bole na paraba mathi bra tani bole na paraba anila kuti do na etu yield ko ase etu than laga kuti na etu to kumdi olai jai ko ase itu han karne mon 5% de marabo lagi ko ase acha itu nimuk laga mari thakan jani do nimuk pani mari thakan jani wo mara biji de do mathi sob normal jai aro
norm hobi jete ek hafta bo jite edu than bi green guna ekdam phal hoi jai huli bi kudi fani do kom hoya as do kom hoya as edu kom hoya as kile jani as kile do back then 5 साल नले तो सर 10 साल लगा किदि मोहन किमान केजी ओथाइ दाइजे किदि देरा इते किमान ओथाइ आसे तो तुम सब मनु जनि देना इतु आसे इतु निमुक बिसि माराय लगा इतु साइड इफेक्ट आसे दे आरो अलग फैक्टर भी बिसि लागिबो आरो निमुक पानी एकला मारा नहि किना पेट्रोल कबि डिजेल खानबि चला मोबाइल भी मेलाय ना मारे आसे दो मोरम ब्राइट न मारबि इदिया 5% किना मारबो लागि बोलि दो अच्छा 15 liter tengi de amni pani 15 full guna lobe 15 liter de edu bichite nimuk to guli do ek packet to half 1 kg asu 1 kg thakate tatebra amni 750 gram hi lobo lage bachai diala do amni safe ase aro amni sabji khan ala khan bi use korbo do du more bra itu 750 hi lobe itu 15 liter de niga koina ina panabo aro ekta liter pani de 5% to kina panabo aro 2 liter de kiman panabo bole to moi amni kan edo moi description de hali do to description de moi laga description de jaigina youtube la description de jaigina tadi sob sabi tate parbo acha itia 750 gram lobo ni kundu wala hat to pala thakibo do kundu wala hate pala na thakibo itu do amni kin laga ekta hisab lobo lagi bole to bottle ekta select kor lage bottle ekta do 200 ml laga bottle ekta lobo lage kotha moila gap to bole do 200 ml ase tade nimuk to full noina ekta plain na nenga full matlab ina chunga gona noina ekta plain lobo lage to 200 ml laga bottle de nimuk lobo loigina eto amni ekta cup to bole do 250 gram hoi jabo to 250 gram to 3 bar loi ina bole 750 gram hoi jabo do niga koina amni itu 15 liter laga tengi de halibi niga gona pani aru halibi haligina ita mix korina marju bole do itu to bole do 5% hoi jabo niga gona 5% marigina amni korisabe itia moi ko laga pala na thakia khan kane moi koi dia ase itu bottle 200 ml loi ko ala do amni loigina ochun korisabe noile manukhan pala thakan ge ochun korigina iman loile itu 750 gram ase bana amni hisab to atu amni proof korlebe to iniga marebo lagi aro ekta galti mohan khiti kura khan mon galti ki ase boli to scientist khan bra noile agricultural officer khan bra expert khan ba ko laga kotha na mani কিন্তু বিশেষ galti kotha ase kitia mohan dimobor noile alak jaga dina insecticide puk khan ge marwa laga dawai khan ita khan hudi na gina takan ge bi hudi edu kiman dose marbo lage bole do 0.2 hi marbola thaka jaga de takan bi confuse khai gina ek 1 ml maribi 2 ml maribi per liter of water ek the liter pani ge 0.2 hi marol thaka ge 1 ml maribi 2 ml maribi koi dura kunduba chani na thakan do chani loi aro kile koise moi mohan ina koise bole do itu ran muri do itu 0.2 ma marsu bole na muri do koi aro asol do bole takan idea bhabar na thakya ra itu koi dia la ase ekta laga tawai ki bi same dose dibo ekta laga tawai di bi same dose dibo to na jani na koi dia ra ase inaga mara to bole physical dia ase ine kon is na nimuk marabi ekta 5% hisab ti marbi aro ki laga round up kan hobi hijack kan hobi karat hobi imida chloric kan hobi ki kan insect kan gi mare asna puk kan gi mare do kundura take prakobo itu hisab ti marbi itu opore mare shukle bishi tiktar la kotha ase idura adia kon is na yede video de moi ki koi dia ase moi kalti kushule do aro kunduba chani kina thagia khan expert khan bi sai gina asule do moram bra amni correction kuri dibi ina kushule moi bi janibo aro na buja khan bi puji jobo nega koina mohan aro kunduba na jana khan bi moi ge call grow parbo moi mobile number bi di dibo nega koina whatsapp bi grow parbo na koina mo discuss kribo nega koina phalba kidi nega grow de koina janai dia ase thank you so much